ده جوتمها سالا درباسبویی لحفتی و چارناوندن جیهانیج و آزادیا فیزیکیا ریبرابو و چارسرکرنا دوزا گل کرد پینگاوک جیهانی هات دست بکرن. پینگاوه دمک کردل سرانسری جیهانی دنگ ودا و آزادی خواز لدورا خواه جواندن. جنین هریمد چارچوبیا تجدیدان گرانگیری یا لدیجی ریبرابو ده دست نشان کرن کو پیک آنینا آزادیا فیزیکی یا ریبرابو جا آرمانجین وان این سرکینه و اویش بوه چالاکیین خواه زیده بکن. جنان دیار کرن کوان بسایا فکر ریبرتی مافین خواه بدست خستن. هدف شيء كردا يعني بشكل عام من عقبكن تنبكن بس قرطناوي بالعكس ملط شيار وملط واعي وملط بهتر حقه حقوق اخوان عسكر بهتر بالاخص جني او جنامري ودمالي دا بندست بيرابو بالعكس فكري سرق ابو نوكا باش ياربو ونوكا بحسها انسانه حقي ويهنا نوكا كارو خباتي حقيقة بقولي فكري وأم بقولي بنب قرد ناصر وكابور أم حتى داوية من بخداني بكن وأم تبوش كار بكن خباتي بكن أفسروكي أم شيار كري جبير خوار جيران أمرا كري حتى أم ساغن حتى نقطة هنا مرحيا أمي بخداني بكن كاري ما فعاليتي مع حمو إجبو ساروكا وأم خاضن خبرك علمك جهبي جبو أم ظالبا يعني جسديا وضعي أفسروكي ما تشاوية أم خاضن يعني حمو دولة ظالبا ودنجي ما بيبيسي إنه أم خاضن وضعي صاروك ظالبا تشاوية هفسروکا یکیتیا ازدین غفرینه مریم جندو جروجاوا تیوی را گوت گرتنا ریبرابو که اوقات سال سر را درباس بین نلوگوری توزاگونانه. بين سال قد كده كفى بستو سال ريبر أوبن هندر زندان دايا يعني أقصى سال أف كسيات كود حيوني نهاد هندر زندان دا بمينه يعني راستي تجاري هندر قانون إنكو دبي أما في جواك دبارزن أي قانون ده نهاتي ذكراندن إنسانه که آجی مل أسباب خواهی إنكو مخالف كرن الهمبر ما في المروفة مثلا تبيج بيك آنينا أف كس واري گردن يعني أف كس هرو جبو ما في خوا جبو چند تيا خوا هناك خاص في فكرة بدأ درخستن أم دبينن بفير بازي هاد گرتن يعني رغم يكون مثلا هرتم دبينن أف ما في المروفة إيكو المتحدة دبا إيكو هندر سوريا دبا الهرتا فرا كده تجاري نكون مبادرة خو بشغلان دانا وهناك چاره سري جبراشا سروكاتي درخستان هولي مریم جندو دست نشان کرکو او هر تم لریبر خواه خودی در کون جبر کوان بسایا فکر ریبر آبو هشیار بونه. کرد هر دفعه که ام پیشگیری دادن ریبری خو ام دبیجن و چند سال جی در باس بله اما هرو فکرات تجاری نتی رواساندن افکر و هن زیاد تر وری بالاف کردن امی خودی فکری خوشی لریبر آبوجی امی در کفن و راستی اموی روزی ام بیرتینن وک ام گلی کرد ام دخوازن دمک پرنیز یعنی هن چهار سریج براش و سرکتی وری دیار کردن و راستی به طیبت ام گلن ازدیی که هر تم فرمان را در باست به هرو زیادتر وقت سروک آبو هشت اف جوا کورل سر لنگی خواب ساکنه یعنی حتم ما فنگل نزیدی ده تا خارن هرو ریبر آبو هشت درفت و پیشه وان واره وکرن هرو برحتی به هر آوایی کی دسته پرورده و فیرکرنه یا کانتونا جزیرهش بو نقاش کرنه آرمانجین کومپلو یا 15 سباتی یا دجی ریبر آبو جوینک لقامشلو لدار خست. بدهان ماموستین دسته و نونرین سازی ریفبری خودسر و پارتیین سیاسی بشتاری جوینه بون. ده جوینه ده بحثات چوانی دست پیکرنا کومپلو یا 15 سباته و بیدنگی هز ناو دولتی هاته کرن. دولت ترکی دخواست جسر وقتی بگیره تخ زندانی ده جبو کرداغ محو بکیج جقیبل سرکاتی لنزانی بو فکر و فلسفه و ناوی بلا بب نزانی بو یقرم کی کتی ناوا عرض و بیج يعني هدي بي تي آبا کرون جیان دک ملتی کرد سرکاتی جی وک فلسفه کی
كرد بو وك فلسفة كي هات ناس كرم جبر بو فلسفة نايسك ناندن وك تشمتي هركاندن أم جبوي فلسفة رانه أم لدجي يعني دجي في قنبلة نابنتوينه أم جوك ماموسنا أم دخواز دكن دولة نابنتوي يعني آج أف قانون هات سر سلوكاتي هات مشاندن جبي قرتن ومثلا تجريد جبي تشيكرن للسر هروها مجارا گرانکرنا تجریدا لدجی ریبرا بو برخدانا ریبرتی یال همبر هیزن کمپلوگرژی هات نقاش کرن. تركي من الشمال السوري من هنا كومبلويا لسر ريبر ابو شخوا وقت جفين هيئات تربية بيرابوية تشتي قد جفين هات نقاش كرن لسر كومبلويا سر ريبر ابو كومبلويا نافنتوي دخواستن تم في ديرو كشمار دوباره بكن قومبلو ديروكا تنبونا كردان دوباره بكن شخوا اف تشت لسر ملت ما پرجاران در باس بويه ايدي ملت هشيار بويه لسر وان تشتان مجي خو بهتر فكريه نما تي خاپاندن لسر وان قومبلويا تيكوشيني بردوامه پشتی آخافتنا کمیسیونه دریه نقاشل پیشیا ماموسته و بشدارن جویه هاتن وکرن وان نرین نخوا بپار وکرن. جوین به دروشمین به سروک جیان نابه بداوی بو. درباره تجدید گرانگیری یالدجی ریبرا بوده پارێزەر و ڕێڤەبەرên ڕقایê helwest nîşandan. Parêzer û rêveberan destnîşan kirin ku arman ji girankirina tecrîdê şikandina vîna gel e. دولة تركا فاشيست هر كوديتشا تجريدا لدجي ريبر عبدالله اوجلان جران تردكها جا دارا سالا ده 2021 كان فيها ام آگاهيان جريبر آبو او هر سيگرتين دن ورناگرن آرمان جران كرنا تجريدا لدجي ريبر آبو شكاندنا فينا جل او تكبرنا بروجيا نتوا ديمقراطيكا من أجل القضاء على المشروع الذي طرحه القائد عبدالله اوجلان. ناشد أيضا المنظمات الحقوقية للوقوف على حالة المفكر والفيلسوف. ام بانگ لجواکا نافدولتی دکین کو سینورکی ji kiryarên dewleta Türk re deynin û tecrîda li dijî rêbertî jî bi dawî bikin. Dewleta Türka faşîst rê nade ne malbat û ne jî parêzer hevdîtinê bi rêberapora bikin. Bi vî awayî em di derbarê rewşa rêberapo de bifikarin. Bi vê yekê dewleta Türk tevahî yasayan bin pê dike. أخرى تنسب للنظام التركي إضافة للجرائم المرتكبة. Kesên ku bi rêberapora rûniştin û parêzname û pirtûkên rêbertî xwandine tê giştine ku azadiya gelan bi azadiya rêberapova girêda ye. Ji bo azadiya rêbertiya fîzîkî tê dikoşin. Jiniyê navçeya girkêlekê destnîşan kirin ku pirtûkên rêberapo giranbûhan e û divê her kes bixwîne. القائد عبدالله اوجلان فلسفته قسم پرتوکن ریپر آپو گرانبهانه و هجای کویک وان پرتوکان بخوینه پشتی کومن پرتوکن ریپرتی خوندن پارێزنامه نوی هشتن از راستی دیروکی و چانتی یا جواکان ناس بکم چوال هم بر سیاست و ایریشان سر آزادی ما بسکنم آزادی مافی هر کسیه دستاندن نایداین و دف جنای پردان من گلک سود جی پارێزنامه ریپر عبدالله اوجلان ورگرتن تایبت پارێزنامه یا چارا کوجه فیربوم چاوا خبری خستن بکم مالا خبری و ببم و چاوا باندور لجواکی و بری خستن کرنا وی بکه هر وها فکر ریبرتی کاری بو تواهی پیکاتین هرمی دناف خدا بگره. ويعيشوا مع بعض كافة مكونات الأطياف. دایکا بناوی لطیفه احمد کو بریانها هفدیتن لگل ریبراپو کریه دبیجه کو او بدیتینا ریبرتی گلکی کیف خوش و سر بلند بویه هر وها واتیا آزادی جی ناس کریه. لما هرس اشتغالي ويخش بو ما درجي ويتكر قالوا لما تذبوا ما قال لك ام بي مبسوط ما تقوم كارين في كاري بكنو ام هالو سر بلند بنا في شكيدا في فكريدا أري والله ما قال كيف أمد هذه ونها جي فيجوش خو مديد يقجار فيجو أم ما خوا ما تتشل أم يقجار أم بيسر بلند بونو وها هرجار قالوا بما وتروك ديتيا أم بيشخاك كيف خوش دبن ما نشتت تشتي يا جماعة ما تشجاني ما قرآن ما مشترى عنا
فلان کسی خودی کوڕێکی بدێتە دەکەیری تەوەری منە ئەڤە مە خودێت عالارێکی 3 و 4 و 5 دانەمە قەنەم لە یەک دوژ وڵاتی خۆڕەشی بێت. Bi pêşengiya tevgera azadiya jinên Êzidî li seranserî Şengalê çarçoveya pêngava ji rêberapora azadî ji Şengalê re xweserî ji aliyê jinan ve ji rêberapora nametên nivîsandin. Endamên tajayê behsa armanc, pêwîstî û girîngiya nivîsandina nameyan dikin. Şengalê de rastî jî berî 38 em wek dayikê de Êzidî wek ئینسانێکی نێف چار دیوارە دەبێ مە فام نەتکرد یانی فکر فەلسەفە چییە سیاست چییە ڕێخستن چیەمە فقط مە فام نەتکرد مە نزانی هەما ڕغمی وەیەکەژی سسێ هەشت و ڤردە ڕاستیژی دایکە ئێزیدی کەچا ئێزیدی خۆرتێ ئێزیدی هەر ئینسانێکی ئەف فکر و فەلسەفە کەت بێ سەرێویدا کارێ مەسەلەن خوا ئینفادە بکە کارێ مەسەلەن ڕاستیەکە خوا دیار بکە کارێ بیژێ مەسەلەن ڕاستیژی بەری نوها ئەم نەدگوساون ئاگەهەیەکیش با سەرۆکاتی بینن ئەم متخوازن ئاگەهیش با سەرۆکاتی بێ ما و نامێت ما بگهنە سەرۆکاتی و تشتێمە نویسی سەرۆکاتی هەکە ئەبچاوێ خۆ ببهنێ و هیوی داخوازێمە شملەتێمە جیهانە ڕابەنە سەرخۆ ملێ وەک ملەتی ئێزیدی سەرۆکاتی خۆی دەرکەوێ و هەمبەری هەمە ئێریشە ڕابنە سەرخۆ دەنگێ خۆ بلم بکەن و دەنگێ خۆ بگەهینە جیهانێ سەرۆکاتی خۆی دەرکەون و دەمدەما ئازادیە دەمدەما ئازادیە سەرۆکاتیە بێی سەرۆک ژیان ناوێ بێی سەرۆک ژیان ناوێ. Tevgera azadiya jinên Êzidî di çarçoveya pêngava ji rêberapora azadî Şengalê re xweserî li navenda Şengalê konê çalakiyê vedan. Li ber konê çalakiyê kîtiya ciwanên Êzîdxanê standa pirtûkên rêberapo danîn. Di çalakiyê de axaftin hatin kirin û hate gotin bi fikrên rêberapo ew dikarin azadiyê misoger bikin û destnîşan kirin ku azadiya wan bi rêberapova girêdayî ye. ڕاستی سێ ڕۆژان چالاکیاتکن و کوین فاتگرنج بەر سەرۆکاتی مەدە سەرۆکاتی ئازاد بێ هەتا سەرۆکاتی ئازاد نەبێ و ڕاستیمە ئازاد نابن و هەتا سەرۆکاتی ڕزگار نەبێ ئەمژیکە چالاکیا دەینێن و ئەمژیکە کوینەوی فەگرن و ڕاستی تشتێ مەدە سەرۆکاتی ڕزگار بێ ینی سێ ڕۆژاوی ئیدانی بێن ji بۆ ڕزگارکردنا ئاپۆ یان چیمە بێتە خواستن ئەمت ئامادەینە و ینی هیویت کنیش ملەتێ خۆ ینی هەموو بن سەرداناوی کۆنی بکەن یعنی هێوی داخوازەمەوە هەکە ملەتێمە هەموو ڕابی سەرخۆش بۆ ئازادبوونا سەرۆکاتی چالاکیە دەرەخێن و سەرکەفتنی شۆرەتخوازی Bi nêzhatina salvegera destpêkirina komploya li dijî rêberapo gelên herêmê tekêziyê li ser mezenkirina asta berxwedaniyê û pêkanîna azadiya fîzîkî ya rêberapo dikin. هێزن ئەولەکاریە هەندرین ئا باکۆڕۆ جێلاتە سووریێ 27 چلەیە دەستپێکردنا قۆناغا سیامین ئا ئۆپەراسیۆنا مرۆڤی و ئەولەهەیە ڕاگەهاند. هێزی خەباتن لێگەرینێش بەشە مهاجرات ئا کامپاهولێ دەستپێکردن. پشتی دەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنێ ژن و زاروکên داعشê li beşa muhacirat bi keviran êrişê rojnamavan û hêzên ewlehiyê kirin û di encamê de nûçegehanek birîndar bû. Di roja yekemîn a operasyonê de hêzin bejdar gelek mayîn desteser kirin. Herwiha çeteyekî ku cilê jinan xwe kiribû girt û tunel dîtin. Di îvara roja yekem a xebatên lêgerînê de jinan û zarokên Daişê tevlîhevî di nava kampê de derxistin. Êriş noxteyên tîmên peydakirina belgeyên niştecihên kampê kirin û hewildan wan noxteyan bişawtînin. 28 çileyê hêzin ewlekariya hundirîn bi piştgiriya hêzin Sûriya Demokratîk Qesede û yekîniyên parastina jin YPJ di roja duyemîn de xebatên lêgerînê di beşa muhacirata a kampahولê de domandin. Tunela ku di çete xwe da veşartibûn dîtin, ew çete girtin, herwiha çekên birek û kêr desteser kirin. Lêgerîn li zêdetirî jî sedî heştê wê beşê çêkir. Hêzin bejdar di du rojan de 4 mayîn desteser kirin û 21 kesên bi şaneyên Daeş re hevkarin girtin. 29 çileyê di roja siyamîn a operasyonê de xebatên lêgerînê di başa muhacirat da berdewam kirin.
هزه گلک ستارگه نو دیتن گلک چته گرتن آلین داعش و دراون مطال این چتهان بمبای که دستان سور و گلک امون لشگری دست سر کرن. دو صباح 29 چلای ده زاروکن داعش آگردادان لدور خلق چه کرن بکاوران ایریش هیزن اولهی و لشگری کرن و ده دست واندا کر هبون سلوگان چتهان داعش برز کرن. ده سه روزانده هیزن اولکاریا هندرین 8 کسین دن گرتن بویره دروجا سیانده سویا کس لکامپیاتن گرتن. هیزه دوان سه روزانده لگرین ده تواهی باش مهاجرات دا کرن. به آرمانجا شوپاندنا قوناغا سیامین آپراسیون مرووی و اولهی و پشگریداینا هزان لشگری اولکاریه شانده که دسته کاروبارن جواکی و فیسا گوچبر و پنابران آره و بری خسر دروجا سیانده آپراسیونی سردانا کامپا هولی کرد. شانده ده دست بکیده سردانا ریوبریا کامپی کرد پشتینی قاشن لسر و شپنابر و نشتجی هند کامپی ده هر وها ریوچون آپراسیونی بری خدان نوا کامپی و جه کم کرنا آگاهیان آجن و زاروکن داعشه شوپاندن. ارمانجا سردانا دستای کاروبار جواکیه با روجات سوری و دناف ده اوفیسا کاروبار پنابر و کشبرا ایرو سردانا کامپا هولی ارمانجا مجید دستگداینا به هزین اولکاری و هزین قصده و یه پجه گو ایرو اپراسیونه که دناوا کامپی چه دکن چنکی کامپ وقت مینا دولتا بچوکیا رخصنا داعشه گو همو هزین هریمی بتایبت دولتا ترکی و داعش مخال لسر في كامبي لسرفان مالباطا هيفي وميدي خويقو او دولت بردوام به نهل وشه قصد دولتا داعش اجبر ويجي إيرو ام سردانا ما ابي وكون زانن دستايا ما مهاتن دستكي دنوانا بهيفيا جو كاري خد سركبتي بن وان شانين داعشي ايجو مترسيه جو دناوا جواكا ناف دولتي دي هم دناوا كسن جو گنه وان تنبد بهندري كامبي دو جو سري وان جي دكن وان دو كوجن جي بارمانج به ریوبرا کامپا هولی جهان حنان جروج آواتی ورا راگاند کو پیشی چالاک بونا شاناین رازایین داعشه اپراسیون امرووی و اولهی هاتل درخستین. هر وها دازانین کو زاروکن مالباتن داعشه لسر بردوزی رادیکالیزمه تینا پرورده کرن. الله حملة الأمن والإنسانية اللي بلشت بالمرحلة الثالثة من 27 شهر هي بلشت بناء بشتي درخستنا تفليهوية لكامبي و چالك بونا شانين رازاي ان داعشه اوپراسيون امرووي و اولهي دسپیکره. شانین رازایین داعش بچکان ایریشی سازیان دکرن و یکیشی نشان ده که داعش کارین چکان جی درواسی هندوره کامپی بکن. جبر و چنده و جبو جیب جی کرنا اولهیه بیویست بو که اف اپراسیون بهاتل دارخستن. ده کامپا هوله ده جسادی نوت زاروک و جنن. زیده تری 25,000 زاروک لور هنه. ده بشه مهاجراتان ده زاروک راستی اشکنجه دین و لسر بیردوزیا رادیکالیزمه دین پرورده کرن. دوی بشیده مروف نکاره دبر زاروکان را در باس ببه جبر کو ببردوامی قفان دخون بيشلفك بالحجر ممكن يرفع لك اصبعته ممكن يعمل لك حركات انه رح يذبحك هیزن هفوش ای اپراسیون امرووی و اولهی دروجا چاران ده جه اپراسیونه لکامپا هولی ده چارچوبای چالاکین جه رنگ ده سی چتاین داعشه گرتن و هجمارکا جه جبل خانه دست سر کرن. لگوری آگاهین کنوش آگاهانه ما جنویزگاه را گهاندن یا کنیم پاراستن اجین یا پجاور گرتنه هیزن اولکاریا هندریند انجام چالاکین جه رنگ ده کل کامپا هولی پیک آنین سی چتاین داعشه هاتن گرتن. هر وها د چالاکیه که تایبت آیاکینین پاراستن اجین یا پجه ده هجمارک جه جبل خانه هاتن دست سر کرن. نویزگاه را گهاندن یا اکینین پاراستن اجنیا پجه دازانین کو چالاکی پشتل خو مکرهاتن چتین کو د سه روجین د سپیک یا اپراسیون ده هاته بونگرتن هاتن دارخستن یک فرماندان اپراسیون امرووی اولهیه کانی احمد جروج آواتی وی را دیار کرکو مالبتن چتین داعش دخوازن کامپا هولی بکن ناوندا آواکرنا داعشه قامپا هولی یعنی قامپیدا نوا قامپیدا اف گروپین چتا به همو آوایید خازم که قامپی تخن وکن چافکانیا که اوج بینگه کی داعش کل و داره هم عسکران نودا چه بکن
هم جروبي تشاتانو دا تشي بكن وهم شي دخازن دناوا قامبي دا استقرار امانات شنبي السرفي اساسي ما قرار دا ما قلت ام جرجا حمله كدناوا قامبا وليدا داس بيبكن واف قراجي بشتي كو اميري داعش لقامبي هات كشتن ابو عبيده ونزيك تشل كاس انضم وان هات كرتن ما بقتش غير بوان راجي هم سلاح كرت هم حزام ناصف اوج ما كرتن کانی احمد ناون خادن خدا گوت مالبات چتاین داعش روزانه به کریار و چالاکین خوا دخازن طولا کشتن امیر خوا راکن بوه دمکو ام پیشاوان دگرن به چالاکیان به گرتن حتی کشتن امیر وانا ام وی باری راد کن سونا سر قوات ما تهدید کن حتی لسر منظمات تهدید کن جبوه جی دم داوی که دم امیر هات کشتن تشتگو سا گوتن قلت اشتا اما حيفا خوالين حيفا اميري خوالين ام في باز دانن داعش حتى انها قامبيدا نسكنيه تدا حوالي ما شيخ سنه انسان جي كشتنا منظمه اجتهاد كنت نسكنيه جبوي داعش وكو بومباكي هي نتقي كاركناكي حتى نوسه هر روز مشكلانه هر روز دخازن انسان برمن هر روز انسان دقن چکدار هر روز تهدید اندکن فرماندار کانی احمد بشکدن آن خواندن خدا بحث تکیلیات ناوبر دولت ترک آداگر کرد و داعش دا کرد. کانی احمد گفت هر کو دولت ترک آداگر کرد ایریشی هریمه دیگه تفگار مالبات و شاناین داعشیند کامپ هولیدا زیده دبن. و ایکو ناو کامپ هولیدا خودی قرارن خودی بریاره کو چالکی بکن بریاره کو حرکت بکن بریاره کو دیجی قوات ما شر بکن یاجی چالکیم که یاج القوات ما بخن یاج انسان بدر رواندن اف بريار ج سرکانی و جگر سپی و جرابلس قرار داد که او ج دیره گردای میتا ترکیه اوا آشکاره ایدان اوا قوالسون زانه و همه دولت زانه و ویا وک بلگه ما پیشکشی قوالسونش کری قوالسونش و باستانه جبو و دماکو حرکت که دولت ترکیه د باکور روجلات سوریه د چه دبه و روجه د قامپا هولیدا جی حرکت چه دبه هر داوی او اپراسیون مکر د باش پنج ایش شاندا ای اجنبی دا مکر ما هناك بلقدت دفتر دت يعني اف دفتر بزمان تركيا هذه نفساندنا عنوان وجوا يعني سر نفسه وجوا دبيجي تشاوى جهاد بك يعني جهاد شيء تعرفت كي يعني وإنسان كي ناو داعش كي تشاوى جهاد بك أول كل هذه چاپ کرنا ولکویه لإسطنبول هفسروک نویزگاه پاراستنه یا رهبری خسر اهرام باکور و جلات سوریه زیدان العاصی جروج آوا تیوی را راگاند کو اپراسیون مروی اولهیه د دماهری پیوزده حاصل درخستین هر وهذا زانين كو إيريشن تركي زندي بوند دا داعشة ودي أف أوبراسيون ريل برفيا كي بقرا الحملة الإنسانية والأمن انطلقت في هذا الوقت اوپراسیون مروویو اولهیه دمک هری پیوستو هستیار ده هات لدار خستن. جبرکو داعشت واندمین داویه ده خوژنووا چالاک دکر. دوه امل سدما چالاک بونا داعشه بنرن گلو او سدم چنه. از ویکه دبیجم کو ایریشو گفن بردوام این دولتا ترک آداگر کر زندی بونه ددن داعشه. هدف گرتنا بنسازی هرما باکور و روشلات سوریه تفدکه و خدمتا چتین داعشه ده. آرمانجا ایریشن دولتا ترک آداگر کر تکبرنا آرامی هرما میه. ایریش هفدمی ویه که تنکو پروژه ریفبری خود سر جبو سوریا پیش روژه دبه پروژه که نمونهی. كي تكون هي القاعدة الأساسية بسوريا المستقبل. پنابرن عراقی و سوری ینکل بش آرامی کامپا هولیدی منن گوتن لدار خستنا قونا غسیامین آپراسیون مروی و اولهیه گلکی گرنگه. هر وها دانزانین دمکو دولتا ترک آداگر کر ایریش هرمی دکه شاناین رازایی ین داعش جنوبا چالاک دبن. جوني دواعش وصوبوني اجيت لهذا المكان هنا. مالباتن چتین داعش ایریشی من کرنو از بریندار کرم. پشتیوه که از هاتم وی بشی.
او هر کسی زاروک جنو تملمزنان دکوژن. ایرشن دولت ترکا داگرکر زندیبونه ددن چتین داعشه. هزین اولکاری هندورین مد پاریزن و اف اپراسیون گلکی گرینگه. او چجی دکن بلا بکن. زين واحنا ويانا الله سبحانه وتعالى. خلي هم مش يريد يسوون خلي يسوون. هددونا. نعم. وكذا مرة هددونا أول مرة يعني جنين چتين داعش ببردوامي قفا كشتني لما دخارن جاركي لمن خستن از جسر هشي خوچوم دماكو هزين اولكاريه اوبراسيون لدار دخن ام هست بآرامي و راحتيه دكن لبشتاوي بدنگيه تشتكهيا ام نزانين بلكي او دهر دمكي دا ايري شامبيك بينن. واحد عمره 12 سنة كان داعشي بيناتهم. قوناغا سیامین اپراسیون مروفی و اولهیه 27 چلیه به بجداریا هزن اولکاریا هندرین یکینیان پاراستناجن و هزن سوریا دموکراتیک دست پیکر و به بریارداری و لیگرین الناف کامپه دودومه.